Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kembali lagi di channel Bang Tikan. Kali ini arisan yang kesekian kali di rumah adik mamaku namanya Cina di Langsa. Oke, ini keluarga besar nih, lagi makan. Tuh nak malam makan nih cepet.
Waalang. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Hah? Dan nak balik lagi kan? Yang dia bulan 8. Nak buat apa? Iya. Sudah ditelepon waktu. Tapi belum tahu apa lagi. Bukannya buka siang dari sana.
Would you read my letter if I had a chance? If I wrote you a bukan banyak yang tidak rasa bulan kali ni. Awal. Tahun zaman 2 tahun yang lalu. Kemarin kan 4. Dua tidak rasa. Cuma kalau yang tidak rasa kena harga bayar. Dia akan tak ada tawar. Bukan masa. Tapi kadang dia tahu kan. Orang kita tahu mula. Buat belum nanti kata sudah dia dah. Maka itu
Ada, dalam rumah. Lagi nak nambah. Aku kemana kok? Ada sih, ada pincang. Kenyang guys. Kerja betul-betul waktu. Jadi kan waktu udah tanggung, datang. Oh, perharian. Enggak, dia bohong. Aku yang paling aneh, aku ke sini, jadi pindah. Tapi dia yang tak pindah kan. Apa Pak Nenek? Kita kan? Ini kenapa bunga? Kita nggak mau. Betul Pak Bu. Iya, kan aku makanya Bapak kami kayak bodyun. Sampai dia tanya sibuk ngeliat ke diambil lagi. Nah, kalau repot tapi aku minum. Aku tuh. Dia sampai di belakang tuh kacau banyak deh. Kita punya tuh. Sudah minum, sudah. Jadi malah yang berbeda. Masuk. TikTok mantap.
tik tok tok tok. Ah! Udah selesai guys. Coba kita manap. Kue maling kan? Unik. Bukan unik, karena unik pakai unik. Tanya buat mau tanya lagi. Ada gula. Banyak. Tengok apa sih gula kena. Tik tok tok tok. Dia mau lah buat. Mau